kengken ay tuang antosan Juma. Gusti Tiang. Gusti Tiang. Nak kengken you. Nak kengken tadi konyo belot kene nak kengken. Di tiang wonten nak ngepung. Yang ada nak mari koso dia. Ada nak mari koso. Inge dia. Ini ning. Dia bos haji nak nuduk permerajang. Mumusin dorang pengangonnya muslim sebang rago malumu. Mu pangsang wene dah haji mu. Inge mu namu. Yuk. Kene mau melos nih. Hah? Dia nanti ada nak mari koso ditukar deh. Bija? Ditukar deh. Nete mekatnya uli semangan deh maro teko. Inge Gusti. Inge di tiang wonten nak ngubar kau nak mani Gusti. Egi. Di tiang. Benar melaksanakan kok ketu kapin tauku dan nyai. Men semangat awak ketukar deh. Nang tekarang yang waktu nak. Ada nak diwa yang kecari yang ngarik. Pokoknya kanti jak di dasang yang suryo melipatan ya mulai nunyi ditukar deh. Jangan padang nih cuma ke manusia ketukar deh. Nunya yang ditukar deh. Sinelah dia nak kena. Wah, nih jelmon lu gelap ngalik jai nih. Cok sana. Ditukar deh di jane. Niko. Bedlot di. Bedlot. Nih. Rai. Nih udah lemo teko. Ayo. Oh, bikin jerwane nge. Kira kalian nanti tiang. Oh, kente. Mirip kadenci sing lah kadang jelemo nene bangka cai. Nake, kian kening nih. Ya bonang ji. Nak pergi kan ji. Man? Jak dulu liane ji. Lu. Sarang tiga Gusti, sarang tiga. Dan siap? Inge. Kan, napi mataken. Baseng, wawu kedriki di jag ngaud klewang. Aman ngawak-ngawak, dan bentar di tiang matu napi-napi. Jelemo. Lu aja ke dulu ya nak. Banyak cinatat nak. Garang jelemo nene jaya sakti nak. Bangka. Nak kengken sembahnya ini. Ampunang Gusti, ampunang ngamuk. Nang dakoling ya nak kengken nih. Pangsengkan
perang kena aja ayu ne yu. Yu na patut matur kena aja nih nyin mari kosa yang saya jelemon tuh jadi dulu. Alon-alon nyin matur naik ngalen nih. Sane merokosotnya bener ida dua go putra bagus bego dia. Sane cat popot niki sane nulungan tiang dia. Ampun pirang Gusti. Di tiang runtang talar Gusti ngamuk. Sayu wakti sane mari kosot bagong istri pengkalih di tiang kuantai ida dua go putra bagus bego. Yat mone puniki sane mapi tulung kentan kok Gusti. Nang dungan patangan nih banyi kene. Mare mau petel nih tadi Gusti nang kira ngamuk tiang jejak. Di tiang mah pitulung. Tulung. Adeng, raos ngulang-ulang mah tulang. Gading nawakan jangan isir. Ampurayang minabipun cacau atur ringgan parilaksananipun. Tuyakyanipun ninten simpan kadi atur punika yana wau ring tukade pilake di anak ketulung-tulung awan sagrehe di sareng ketiga nyanjat nang dumade yukti sampun kegebek punika keparikosa guys sangkaning pas wecanda sangyang bang presiden yang mapi tulung wonten rikala pacang wonten budal malih ajrih doaning sane mari koso dereng canten ngemasen kejar awan di sang ketiga ngiring mriki mungkin doaning sampun rahajang rah ring kunyan juga yang pacang langsung Mangkin dumun jero mangkung. Itu nak we Mangkin dumun jero sampunan sapunika. kan jajerone patut nang idih belih kapin. Iya ngidih belih kapin jerone ampe mau. Jadian kok tiang tua bas mesekanan ti anak tiange tulungin jerone. Jane tiang lantas bedih kapin jerone nang negara tiang. kan salam pun kemarin Men yang dados yang berakhir jerone uli dijo dados. ai ini nawang di tiang jero jam saking toh yakin nomor di tiang mriki tiang habis saking bintang tamu ini Saja uli bintang danu. yakin Yen saja uli bintang danu dia nak lah nyamo di bintang danu. sira semeton duwe drika Walau ya lacuran subuh maluan dia mati kapin dia. sirop Sawang itu si ngurah hoko. kuning di tiang pisakan di tiangnya dani rumah di tiangnya ruang dani ini kekuatan dani di waktu sampun sedo alor terus di tiang harus sampun sedo Sami sampun kanten awarahum almarhum Men. dani wentan putra sawiji putra dani ini mempersilakan dani di murah putra sane wentan ngiring di tiang di putra dani Ini dong pianak nih beliau kon ini. Dong boy ya pianak tadi sing dawang. Inten, dani Gusti Nurah Oko, sane medue Oko nih. Ini tadi Pun menguasai kaksa, pengiring jenenge. ini Sari. yang Pancinawang apa mawinan beno ngakuin ya pianak. ini Mapan Ki Gusti Ngurah Oko aden ya ne. Kawang ki mirip Ki Gusti Rai Kenyam. Beno mengangkon somah to. mriki merapian. Apa iya? Hati cek Thomas itu kan dari Jik dong susah. Nang mai Dro. Dok kayak Gusti Ayu merapian mriki iki enten jumah punika. Sangkan sing tawang yang merabian main. Nggih. Man biasanya nak dua sejolan yang juga sejo. Iki kadon mau buwi. Ye. Nggih. Yang apa merek sangat legang sari tadi sudah mau beli nak kayak gitu. Apa ini? Yang balik bebek. Tuh, kari. Aduh, Weh, kayak gitu. boleh kemudo. Buat yang hitam. Berat nih sing kena pandiang ingat. Modus suwe kanten merabian kanten masih molak. Wah, mau ni anu dia. Man, komang udah pada. Antean lu burung.
Dere kok gugu ipun. Iki. Oh, segera. Kalih wonten alit kampunnya. Cek. Apa anggota itu? Kalian wonten alit mana? Dia wonten anda si Ayu pisan kan. Di penyeruan. Diantar Bajang lu. Hah? Bajang, Bajang sekan. yuk pacaran yuk. Pacaran. Didiang. Pas maro sa mau ajak ke merantan ya malu mau yang Oh, kentan, ini Bang Yang didiang. Kamu buah dah, kamu buah. Sedih beli dah dah, sedih. Saya layang bahasa. Oh, lah ya, yang kedua main. Yang tuan penyebut nasi di Parakan. Oh, ini. mau yo ajak mau Nggih. Yang nah Pisang-pisang ke ngawak-ngawak itu. ning ben jak doro sang aji jak ngidep leh yo aji kapin cening tutuk Ini sampun lintang bengayang dan sanang malipun ini kepanjangan. yan tuh nih aku mawinan aji kingang jauh biasa tepuk ten jelemone nak itu ajing lah kena tu kenyam cening itu tulio tu ajen cening tu bakat ingat tang aji Yang masih makasiab deh. Yang sikit lap takang tiang sungguh ni masih bimo. ning deh nih cening liwate mai cara rasa dunia ya aji sing nu yang sing nu nak mula nyelap boleh main jo ketemu kapin aji Sapuniki sapeningal dane nak kelingsir dados iriker yang bintang danu gegina di tiang serahina-rahina gumanti wantah memancing sak-sak puniki anggen keras pamukul cilik minat sampun sangkaning titah puniki di tiang je nembenin ngelintang kantos mriki memancing karo ning inggih wastu kecunduk ada sawu sarang den jenenge ya irires sayuriris Sang cening tak ada ni. inggih nang uyong tuningan ning yen prate lantas sadona nawang nuk jenenge kanthi main kemo rumasak kang aji sing lama pas adosan memen jeneng hidup dini aji ngangon soma yen prate adona ngep mirip ngelah memen jeneng tongos nih yen dah didik aji jeken lan jadi ini bareng Jumat di Kundo Negara apa ya ada lantu pegaran bareng ken jening niki ingin dia mungwing pakaian ini kebawasan ini patut pisan wonten tepengan mangkin ijen demun dikang kalah bos mangne boleh mepilangan sarangipun para kanwene gangsal miwahipun apel doning sasakipun anggen dikang rahmut pangan mangkin ye teng longe man dan mel mata kayu nak kelingsir tiang sing benicana ngumbara desa kemamai pangjak nyek kone dini men paman kengken lantas hitungane Suwe Driki. yan maklo kengken Mehpal. Mungkin. Buku tabung di tiang kudang dia ni. Udanglah buku tabungan. nenam Nge. aku do misine besik-besik tuh Ih, ampun mau tarik bis neunya. bukunya kalau panca den Sap. men Nge. kengken Nggih, yang ngiring. nah pangke itu maro yo nya Nah itu si Bungurah. Buka pengerau saji ni. Nak bina sih buka perkenahan dia hari ini. Tapi tuh yang dini nak ngurah masih ngelahan. Saya ngurah lakar kamu mulai ke bintang danu. Aji sing ngelah. Biang masih ne patut ojok sing ada. Nah sedang tunggu saja nyak ketunduk ini. Dan jadi ini bareng-bareng agak biang. yes kewangan sapuniki duan itu yang sarang makwe dados banget jadi nyungkan Ya kemudian terus yang Orang Yunas. Ini ngelak rumah dini tuh. iya maju Oh, bon nak ini wak urusan tuh kengken.
Ini koyo cara nak jenis. Mu nak disambat sana. Ada yang kerimet gini. Meh. Ji, Apa Ji apa? yang milu Ji. Hah? Wih, di kemara Gusti, cak persis cara datuk maringe. Ya si Tinur Baya. Ya, apa? Cenang apel tuh. Yang. Nak cengiring alu dini, nak nik nak beno kang ajang malu. Sekarang aja. Wih, boring ngoyong dicucak bengkong. Jeledu. Ada. Paman cek setatong ulo-ulo tiang jejak. Aman tetadang lo dia ke aku. Jangan ah. Ya. Murah. Tadi jejak mau beringin. Kadang Menawi ke balik ke ditang lesu pisang. Nemakin ngiring saja ngiring. Nggih. Wonten yang parisolah para kandu ini pun kang saringyan apel kali wau sampun yen punika anggen selring kayon mengah duka ares kegaduh nipun mata sapunika. Tensanan nika pacang basa.